Uyazi abathi icala livula ingubo lingene. Ngikhumbula ngina 12 ngenza standard 5 Maholide aJuni. Kuceda kufika uThami waseGoli eThokoza wang'shiyela iBMX ibhasikile uthi bese angasayifuni. Hayi afika baba wakhe hayi no ngibone ukuthi ayipho omunye ngoba hayi seyincane ufuna iBMX enkulu ngizomthengela enkulu ngithe lena angakupha yona. Hayi vele ngibonge. Kwabe sekuba ngimi eDundonald Redhill bekane BMX naNtokozo Nzimande. YaNtokozo Nzimande ke bekuyi brand new BMX ngoba khayikubo ke bekwaziyo ukuthi badla kusale. Babwa Ntokozo Nzimande bekangiprincipal la kwafunda khona abazali bami. Wathi makathatha impesheli wathatha imali zakhe waqala ibhizinisi lokuchashisa ngethende lokuthengisa idina bekathola namathenda ukwakha ama-toilet ukwakha i-training center bese umkakhe bekafundisa aphinda athengisa i-Tupperware arane ne-catering. So uyangibona umntana kaNzimande Ntokozo Nzimande ngidlala iBMX and soyabona ukuthi manje eRedhill sesiba yi2 esinamaBMX. Athi hayi Thokozani ngisacela ukudlala nawe si-racist uyabona siqhudelane sibona abazomshiya. Hayi ngivuma ngiyibona inkinga sesiyaqudelana ke siyashiyana bekanefoni ke futhi yena bamfonele bambize khayikubo alikhathela ke lapho isashisa ikhoda khiphi alikhathela yakhe akhulume namama okay ngiyeza ayi bangibize ekhaya ungikhaphe. Hayi ngihambe naye sihambe futhi siyadlala siyakhayikubo. Sifika khayikubo athi wa umthothola umngani wakho omusha uhamba nangebhasikile efana neyakhe. Athi yebo ngibani igama lakho mfana. Hayi ngithokozane wakuphi. Hayi ngichazele mama Nzimande. Hayi ngiwalapha kaDladla. Athi oh okay ngicela kunithuma ningahamba noyi2 akunankinga. Hayi achazela umfana wakhe ke Ntokozo Nzimande ukuthi okay ayolanda imali eDundonald number 1 yama-Tupperware bese abuya andlule kaNkabinde bafuna ithende ababuze ukuthi ithende beze ngobani kuzolifaka. Hayi sihambe sesiye 1 endleleni sihamba siyadlala sifike sikoleka imali ya mama waNtokozo sibuye bese sibuya sidlula kaNkabinde vele njengoba sitsheliwe sibuza ukuthi ithende bazolifuna ngobani. Hayi basho sihambe siyadlala la ndleleni. Hayi mase sifika sibuya kaMama Nzimande sebo 5:30 and ngijuni sekucala kuba mnyama. Yazi ngathi angena kaNzimande ndoda kuyanukelela kamnandi. Ano mama buyani nihlale ngapho sibizele edining room. Lelo laka bengiqala nqa ukudla into ekuthiwa yilasanya. Ngifika lapha seba siphakele vele ngidle echaza Ntokozo hayi nayi imali abanginika yona lapha bathi ithende balifuna balifakwe kusasa before ngo10 what. Hoyi ke bese ngiyavalelisa and ngisengiyabona phela manje ukuthi sekumnyama vele sebo 6:30 ngivalelisa. I know ngiyabonga ukudla nisale kahle. Athi uzophuma kubanda sola ngaphandle nawe Ntokozo uthulile umngani wakho okukhaphile eDundonald number 1 awufuni ukuthi umboleke ijezi sothulile nje. Athi Ntokozo bengingacabangi phela khayiba ku6 ekudeni kakhulu. Athi hayi mlandela ijezi lakho maybe leli mnyama lingamlingana kahle uzaliletha kusasa wena uzoyolanda ngisho futhi sendlala noyi2. Hayi vela lilande Ntokozo ijezi lakhe mina bengingazi ke abuye nejezi leAdidas elimnyama nginike. Hayi vele sengiyaliqoka ngiyaphuma ngiyavalelisa. Abonge futhi umama. Hayi ngiyabonga khapha umntana nami ebekabhoreka sengajabula uthola umngane. Hayi ngihambe ngekhaya. Angifika ekhaya vele igate abakalikhiyi. Hayi ngingene ebhasikile yami ingidi seyalenga egateini ngikhiyi igate. Hey inkokode ngingene. Oledi liyathunga. Ioledi belisikhulisa ngemali yokuthunga amafasikoti liwathengisa. So mangena khala umshini. Hayi ngingene ngihlale phansi ngemva kwestove. Lithi oledi sesikhathi sokubuya ekudlaleni njengoba sekuvaliwe izikolo singena noma ngangibani isikhathi. Ngithi hayi ngiyaxolisa besithunywe ngumama Nzimande eDundonald number 1 nomfana wakhe Ntokozo. Ingako ngibuye late ngiyaxolisa ma. Athi hayi akunankinga. Thatha ukudla kwakho lapha udle ubhuti wakho omdala umbongiseni sophekile wasiphakela sonke
shuthi njoba wena ubuye lathi soza uwasha zonke izitsha namabhodo. Ngithi hayi no ngisuthi ngingakaphamisa khona amehlo kokuqala wema umshini kuthunga. Wathi usuthi udleni? Ngithi hayi ngidle kaMamZimande bekasithume 1. Ngathi ngisachaza ngamuzwa athi uhamba utshela abantu la khaya siyalamba. Ngithi cha bekasithumile sabuya lethi ngafika vele sekaphakele bengeke ngithi mina ngiyabonga ukudla ngoba ubonile phela imini yonke vele bengidlala nomntana ngingakade. Wathi uhamba utshela abantu ukuthi wena uyalamba ihlulwe yini nje ukuthi uyabonga ngathini ngokudla emzini bekakasitshela ukuthi singabudla emzini. Hayi ngixolise vele ngithi hayi ngiyaxolisa angeke ngiphinde ngidle emzini mama. Athi alright ushuthi ke nakucede wonke umuntu ukudla uzowasha izitsha uwashe namabhodo. Hayi aqhubeka thunga mshini nogesi. Hayi mbongiseni wasekhaya athi ngisacela ungiphe ukudla kwakhe Thokozani. Ngithi ukudla kwami hayi ngizokuvala ngizokudla kusasa. Athi okay ngiyalithanda lejezi lakho ulithengephi? Waphinde wema kuthunga uMaholide. Wathi eThokozani ugcoka ijezi labantu vele mina ngithi ugcoke lejezi elimnyama engakuthengela lona emasekenini eloFela. Ugcoka ijezi labantu buya ngapha ngikubona. Wema kuthunga waguquka wangibuka. Wathi lejezi vele angilazi ulithathephi? Ngithi hayi ijezi laNtokozo. Awuqinanga ngokuthi siyalamba la khaya. Uphinde wathi kuMamZimande wena uhlubulile futhi mina ngihluleka ukukuthengela impahla. Ukushuthi boyongibheqa lapha nje boyongipenda lapha kaNzimande ufika wakhipha yonke inhlupheko yala khaya wathi mina ngihluleka kwenzela yonke into. Uthi wena lokudla hayi ukuthi ufike sebakuphakele. Ushuthi ufike wathi uyalamba ulambile uswele impahla uswele ukudla. Ngithi cha ngasho njalo bese siceda kudla la ngaphandle kuyabanda. Wathi MamZimande ngingaphumi ngingakagcoki ijezi. Wathi into ozoyenza manje uzophuma ubuyelele kaNzimande ufike umixe lejezi laNtokozo ngoba wena unazo impahla uyaqina namhlanje ukudlala nalomfana nokuthi uyohlala kaNzimande till late ebusuku. Cha bese ibhasikile inkinga yakho uyangiphendula ngikutshela ukuthi kahle kahle yini kaNzimande bakutshela ukuthi soyindoda.